Shubor nakaslem jong unong san Hima. Presiden keri Amerika Donald Trump hagasngit ho diang ula batha ka Israel bakan ai dak bating ki Hamas dak benang penklan shu ki sipai ha Gaza hadian baka Hamas kala kenta ka jingterwa ka US man sangeno ka thama bat ka Israel dak baong begini ki reu king atiar kim Kwah banwan ra no ka jing Ïasuk ka Hamas kam Kwah ban Ïakren Ïasuk ngatharai ki Kwah ban yap long Trump kalong ka basniu hadu kata-kata kala poi sha uput bapihap ban Pyndep ka kam la ban rap Trump. Kini ka hukum utram kalaja shisngi hadian bu unang mikmat jong ka US, sa Middle East, u Steve Witkoff, ulapin bana ba ka US kala wengno banya chakmat ni ka Ïakren ban Ïasuk. Utram ubadei ubahakmat ban Ïakren, nakbenta ban pelat no u Eden Alexander ubadei unong shnong ka US, ubadei tenrai na Israel ubal syara bor haki Hamas, ulaong ba kini ka kenhun kala kentat ban Ïakren Ïasuk, bat ka peni baki Kwah bandang beteng yaki kam tombor. Mentang lapoi cak bakut ban pelat yaki basyara bor bat kitip ke ke banja hadian balayok ban pelat yaki basyara bor laong utram kat barang don ke mensiam yatip lam yaki mensiam beriau ha Gaza ke belamat ru yaki jingkerdo bam ke bejur utram ula ai ksai bakan don syu ke Ïakren Ïasuk namar utram ula kershan ke Israel hapo ke jingalam u menteri rang baadu ke dikeri u Benjamin Netanyahu dak baong ru ban penduk jat Syndon yaki Hamas. Menteri rang badu ke Israel ulaong beminta kidang Ïasuk ban yo thong ban yo walam no yaki bala syara bor na Gaza shalaying bat ban penkut no Syndon yaki Hamas. Ka Palestine kalakam bakidon hadu arpuengut ki beriau ki bala yap ha sngit ho diang na jing beteng ke Israel ban ther nam ding bagan thobru sangut ki bala klat na jing sha ther nam ding ha skul ke badan ha Gaza. Ka jing hiar thma ke Israel ya ka Hamas ka hadian baki Hamas kila thombor ke Israel haga hanyo tarik risau arja arpulai ke belawan ra ke jingyap jongki khat arspa angut ki mensiam beriau bat rabor ki arspa san phuengut.